Tacikistандын Жергетал районунан Чүйөрөнүнө көчүп келишкен этникалык кыргыздар кезектеги улак тартыш көкбөрү оюнун өткөрүштү. Бул аймакта улак тартыш оюну ар дайым Сокулук районундагы ээн талаада уюштурулуп келет. Жергеталдыктар тыкыр даярдыктарды көрүп, улак өтчү жайга боз үйлөр тигилип, очок орнотулуп, казан асылып, келген конокторго тамак аш даярдыктары көрүлгөн. Кыргызбай абабыз ушу ниет кылган эле былтыркы жылы ушул жерде боз үй тигип отурганда ушул ажекелерибиз баш болуп отурганбыз. Анан Кызылбай абабыз мен Кудай буйрса эмки жылга бир союшума алып келип, ушул жерде ниет кылып союп, элибизден бир жакшылыкка, тынччылык, жакшылык болушу бир бата кылабыз деген эме инициативасы бар эле. Алла разы болсун. Дайыма жакшылыктар болсун, элибизде тынччылык, аманчылык, эки дүйнө бактылуу болгон. Чүй жергесинде уюштурулган бул улак тартыш оюну эң алды менен чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ал үчүн аз эмес акча каражаты да сарпталат. Бирок бул жөрөлгө элдин ынтымагын күчөтүп, улуттук оюндардын өнүгүшүнө салым кошору талашсыз. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот демекчи, жергеталдыктарга берилген улак тартышты уюштуруу иштеринин башында эл ичинде Ажакбар деген сыят менен аталган Алым Пирбиев болгон. Мындан тышкары ал башкы соорун төөнү да өзү кошкон. 20 күн ичинде элди уюштурган бул инсанга жалпы журт алкыштарын айтышты. Ошону менен катары жергеталдык эр азаматтар, элдин кадыр барктуу инсандары башка чоң кичине байгелерди, акчалай салымдарды кошушкан. Алардын ар бири иш чарада аталып өттү. Бүгүн Жергеталдын жакшылыгы болгон менен 20 күн ичинде биз бул жерде мен Абдыганы кары Шамси байке мына ушул 3 жаш Айштама кайрылдык. Аксакалдардын бардыгы бирден чалып чыктык. Эч кимден реакция болгон жок. Ар бир нерсе чын болуш керек. Айштага чалганда Айшта айтты: "Алла разы болсун, Айш балам, мана маш бүгүндөн баштап биз кызматтабыз. Бирок ушул 20 күн ичинде патаны күнү түнү берип атты, ушул Алмаштан берип атты. Андан кийин мына чогулуштар болду мечитте. Андан мына дамналарыбыз элдер суабын кошулуп, то есть бир себеп менен себеп болот демекчи. Ушул Айштанын биздин анан элдик себеп болуп өтүп кетип жатат. Өтүп жатат. Сиздердин ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Анан ар бир улакта кызматтагы балдар бар го, четте калабыз. Ошондуктан азыр мен сөздү сизге берейин, ушул жерде жалпы кызмат кылган балдарга пата бериңиздер. Эртең бизге пата тийбей калды деген наразы болбосун. Себеби биздин улагыбыз ширин ынтымакта өтсүн, а? Кеңири Ол эң биринчи жигиттер. Не каралы. Биздин азыр мына кылып жаткан ишибиз эң биринчи машында Жергетал районундан ким кызмат кылган болсо, садака берген болсо, эмгек кылган болсо эл үчүн бардыгын атыңды атайт. Абдыганыга мен испрокты түз айт дедим. Себеп кийинки калган инилерге үлгү болсун. Аганы көрүп ил өсөт дейт. Агар эмгекти кылып коюп, ол адам немеге чыкпаса, кийинки адам кылбайт. Бул ар дайым ачыкка жүзөгө сүттүн каймагыдай чыгып туруш керек балдар. Мана шу кылган кызматыңардан Алла разы болсун. Не кылган болсоңор, Куданын жолда болсун. Tilegen tilengerde Allah Teala kabul kılsın, egil dünyangerde avat kılsın, ar daim şundagan el üçün. Şundagan jomartlık, bereşendin yerde ayavay el üçün namızga beken bolgular daim silerdi körüp bizim innilerimiz, bizim baldarımız össün. Bana endi atap ketemiz lazım, bana dedim ben bir ököy esimdegilerde atap ketem. Bana Camşet, Eşbalam aytıp jatat, bana Şamşi Abdıganı karı. 20 gün kalganda menden sorandılar ki, uyat bolavuz aka. Bana Ayşta, şundan kıvasak biz evge uyat bolavuz, yakın kaldı, 20 gün kaldı degenini. Ben sizlerin aldığınlarına çıkıp köyüne caman gördüm. Tuğandar, ne için? Eldin namız için, eldin namızı benim namızım. Ben namız için işlersen ayımayım bir Tuğandar. Ben bardığına şunu kalayım, namız için, eldin namızı için jaragan jigit. Bu dünyası yam avat, ahireti yam avat kuda kalasa. Hurmatlı Tuğandar. Emi bardığın menden caman aytkan bolsam, jakşı aytkan bolsam, ırda bireğinin könüngü buzgan bolsam, men bardığını şu bugünkü gün boluşuğa hareket kıldım. Kolumdan kelişçe hareket kıldım Tuğandar. Şu günge jettik bana, bardığın menen razı ol, hiç kimin içinde kil kalmasın. Menin silerge katı kırık aytkanım sebebi şu. Şu jerge jetişimiz gerek de şu marakanı ulaktı, esen aman oynayıp kılıp, tınç aman ölüp körüp al diye maksat menen. Şu maksatımızga jettik. Emi mana şunda sorun koşkon, eldin arasında namızga jaragan jomart batır jigitler var. Mananda dumanadan cuma sağındığı avan balası turat mana aldığında. Ben buğa aytım, taydı sen koşasın dedim de bana koş çıkıp durup taydın aksasını töledi bana jigit. Bana dağı Şamşin'e etkenmiş, Şamşin dağı. Camşet özü, Abdыganı karı özü başı olup, onun Cüsup Kuda. Malades ol dağı bir uydun aksasını koşup oturat Cüsup dağın. Onun dağı Joldoş Mök, bana met sözlerini alganlar.
O Yurovkadan, Tohmok'tan Sayfulaka çavanda sözü. Harı bolsa dağı 70'ten ötüp ketken, şol жерден demesini koşup, salımını koşup. Bardığına dua verip oturat kuvvetler. Çavandazlar. Mana men hazır sizlerge bu patamды berip жатқан себебim sizlerge okşoğun batır, jomart, el için gerekli namızlı insanlar köp bolsun ardayım. Sizlerden tileğinlerdi Allah Taala kabul kılsın. Eki dünyanlarda avat kılsın. Sizlerden özüngörge okşoğun namızlı, bereşen, jomart, batır jigitler köp bolsun. Ana kayırılgandan keyin tuğanдар. Kayırılgandan keyin Ayıştan baş sorun töөнү moynuga alıp sayıp berdi. Şuga da Ayışke bir pataya bizdek. Almaz ake, Allah Taala işinizge iyilik versin. Daim elin aldıda yüzümüz jarık, manaylı olup, үй бүлөңүзүн бакытты алайлы болуп, elge, жерге, dinge кызматыңыз жүрө бериң. Алтын башыңыз аман болсун, Allah Taala жүргөндө жолуңуз жүрүктүү кылсын, асманыңыз ачык болсун, иштериңиз ийгиликтүү болсун. Allah Taala ушунда элдин керегине жараган, аксакалдуу, жакшы жашаган бир бактылуу карыя болуп жүрө бериң. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Allah разы болсун. Анан кийин ошол кечеги улакка башчы кылып машвара менен аксакалдар абаларыбыздын сунушу менен мына Абдыганы кары кийини сунуштаганбыз. Туғандар мен бір екі сөз қысқа нұсқа айтып кетейін. Бұл негізі ошо канча жылдан бері улак болуп атса, 4 жыл болду, 5-ші жылы. Жалпы ел колдогон. Чынын айтыш керек да. Бирөө 1 сом кошсо дагы, бирөө 100 миң кошсо дагы жалпы элдин катышуусу менен, колдоушу менен аттуу баштуу абаларыбыз, алымдарыбыз, ажекелерибиз баш болуп келатат иншалла. Эми ого токтолуп эле быйылкы жылкысыны ошол салым кошкондар бар, ошолорду бир атап кетсем аттарына. Кыялова Карабалта bir torpak berген. Камбар Жаңыпакта 5 миң сом, Жупсуп Зикиров 10 миң сом, Ибрагим Врач Махмашоев 5 миң сом, Жамшед Беловский 5 миң сом, Фазлидин Жаңыжер 5 миң сом, Арслан Палван 5 миң сом, Абдулла Жумаев 16 миң сом, Абдухалим Карламаркыз 5 миң сом, Асылбек Виноград 5 миң сом, Дуана Айлынан 9 миң сом, Жолдош Исмаилов Аваз 5 миң сом, Бодирова Алатоодон 5 миң сом, Нурайлова Карамов 5 миң сом, Махмат Соли Кы деп чыккан эми 650 сом, Халмурза Палван 1000 сом, Абдыганы кары $100, Саргой айылынан Тажидин молду өзүнүн салымы менен кошуп 30 миң сом алып келди. Хамза Ажы Ласыдан 10 миң сом, Азизбек Бештерек $100, Авазбек Ава Нижничий 5 миң сом, Алым Ажеке Беловский 25 миң сом бир төө. Максатова Красный Речка бир кой. Толкунбек Карашора 5 миң сом, Гуломова Нижничий 5 миң сом, Кыргызбай Ава Виноград бир кой. Эркен Ава Лакшыдан bir кап күрүч, Фах Ажы Нижничийден 5 миң сом. Аксакал bir молдобуз эмеден чыгып кетип атып чайханада 200 сом берип кетти. Зайнидин Ава Беловский 5 миң сом, Олжо Карламаркыз 10 миң сом. Акимова Беловский 5 миң сом, Калтабулак айылынан 3500 сом, Карамык айылынан 6100 сом, Абдыжабор Жаңыжер 5 миң сом, Адина Ажы Чалдабар 5 миң сом, Кашат айылынан Карламаркыз 5 миң сом. Сайфулло Чавандоз жайылган 4 миң сом, Илхом Ава Васильевка 2 миң сом, Данияр Ажы Васильевка 2 миң сом, Толкунбек Карашоро 5 миң сом, bir жигит 200 сом берип кетти. Гапаров Мания Ава Нижничийден bir серке, Кайрат Ава Васильевка 2 миң сом. Анан азыр мага келген Тохмоктон Алибай Ава келип 5 миң сом берди. Ошондой эле ушу Нижничийде жасаган Билол деген досубуз 3 миң сом берди. Анан Kelder Jolvolot айылынын тургундарынын атынан 25 миң сом bir tөө келип түштү. Урматтуу туугандар, ушу жалпыңыздардан Алла разы болсун. Дамлажан Кашат 10 миң сом. Кашат 10 миң сом айттым. Кашат 10 миң сом. 5 деп алдым. 10 миң сом Кашат. Списокко туура эмес чыккан ошо. Кашат айылы 10 миң сом. Дамлажан, бисмилла. Кула бериңиз общий. Жигиттер, мына берешен болгон абаларга, элибизге Алла разы болсун. Ана мына кызматынан казанда жүргөн жигиттер, отун алып келген, суу алып келген жигиттер, барыңыз Алла разы болсун. Бул кызмат өтө кыйын нерсе. Ушу кызматты эки жарты бир бүтүн болуп, ушул мареке өтүп атат. Кылгандардан да, келгендерден да, бергендерден да, тургандардан да, жаткандардан Алла разы болсун. Кызмат. Биздин классташ, менен окуган классташ балдарым bir боз үй тигишти. Анан ошо ашты, тамак ашты, ушулар мойнуга алышкан. Анан bir боз үй общий эмеден кылып тиктик. Алла разы болсун. Дагы бир шим болсун, шымдын чидиң болсун. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мына Камышановкан аксакалдары бүгүн Жергеталдын шерин улагына өздөрүнүн белегин алып келип, дуасын берип турат. Алла абалардан разы болсун. Мына Абдыганы кары кабыл алып атат. Улама жанында, мына жандап жамаат жам. Аксакалдар, кош келиптер, сүйлөй бериңиздер иншалла. Алла разы болсун.
Allah razı olsun, barakana kutlu olsun. Akşaday'da varken de qanchaga aytib qo'yarsiz? 4,5 Kamshinovka aydi mi? Kamshinovka aydidan 4,5 1 kilo mi inshaalloh? 5,000 bo'ldi mana aka. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah iyilik versin davalar. Hoş gelipsizler inşallah. Men Jenaliyev Ali To'qmoqdan bo'lam. Men de bir kishine de men bor shuni berib qo'ying. Azgina saldim mana 5,000. To'qmoqdan Jenaliyev Alivay agay Qarasay 5,000 so'm, Bilol Nijnichuy 3,000 so'm, Kaldar Jolbolot ayrılan 25,000 bir tö, Çardan Ahror Acı 2,000 so'm, Kamshanovka ayrılan bir gilem 5,000 so'm, Möktön İshak Mergen 400 so'm, Najmedinova Çovoy Vasilyevka 1000 so'm. Allah razı olsun barыңыздар. Albatta eldik iş-çaraga salım qo'shqonlarning har birinin atının atalışı bul eng birinchi qalыстык жана адилеттүүлүк. Ошону менен катар эр азаматтарга элдин жүгүн көтөрүүдө шык берүү болуп саналат. Улак тартыш оюну илгертеден чоң салтанат менен майрамдай өтүп келет. Жергеталдыктар дасторкон жайып, аксакалдарды жана конокторду сыйлап, ал тургай элдик өнөр-поздорду да уюштурушкан. Ömrünüzge bereket versin, işler ilgilik olsun. Kula kuvvet versin, daha gayretine güç versin. Allah Teala'm daim şunday günlerden Allah Teala mevzu buyursun. Ulağımız daima ulaka ulansın. Yedi yurtumuz tunç olsun. Kırgızistanımız önüge versin. Daima bizge şunday yaşlar kömeysin. Yaşların altından bağırınlar, esen boğula, aman boğula. Artınlardan biz olalım. Oldu. Hamza. Tikkasidan beri Hamza. Allah'ım hiç kaçan bizim şu intimağımızı azat bakın daima şuna intimakta olup oyun köprüsü. Sayın Bayke King. Sayın. Ben de şunları koşulayım. Kıstarak mal. Yeni gezekti bir muzika Jirgetal Madanya Ordosu'nun aksakaldары. Bu iki Bayke болады. Çadır akımı işbese, koşulda toluk kırgızdı. Kalpakın başka giymesi, kırkırda cılgı kişene, kişene. Kazanda koybasa müşhane, müşhane. Koşulda toluk kırgızdı. Kaldırı minmese, nebere minmese, çevere minmese kızdı. Hop! Kızlar beş köküdür gözü, bunu koy soyu vermese, koşulda doluk kırgızdı. Bardakta karı küpüsü, kırkırda cılgı kişene, kişene. Kazanda turbasa dışhane, dışhane. Koşulda doluk kırgızdı. Balcal minbese, nebere minbese, çelere minbese kızdı. Gerek jar beşik taştan turalda, hünkü taşın kur sarboydu nurdan kara gölçek kara şu balastı. Sarboyun gözün çınayınca. Kanadaydır bir kırmızı kadesi. Açan kucayı, kandaydır bir kırmızı kadesi. Sarı talam tektir uzakçı meke. Ne karşı canımdan çektik oradan ne böyle? Kalkulak ayar çolum oytar
Adamga demlesin Kandaydır bir kırgızda demlesin Arça mücahit Kandaydır bir kırgızda demlesin Bunlar tat жазғыла. Var yani. Buna bugün usullar götürüyor. Çay şu top. Ben var. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Мына бүгүнкү күнү күн эми кичине суук болуп калды, бирок Кудайдын буйругу экен. Жакшынакай мына биздин шеринде улак ушуну келип ак ботаңыздарды берип, жакшынакай чаап, ойноп кеттиңиздер. Алла разы болсун сиздерден. Дайыма элибизде жакшылыктар, ынтымактар, береке, токчулук болсун. Хош келипсиздер. Жакшы тамак от, отура берсиздер. Мен бара берейин иншалла. Рахмат. Sen özün uşaktasınbı? Ооба, өзүм ушак. Olur biz de bara alalım. Күндүн экинчи жарымында ар кайсы райондордун чабандестеринен турган командалар толукталып улак тартышка даяр болушту. Кезектеги шерине улагыбыз мына торпогам келип калдыр, балдардан мына атмышылдарыбыз келип калды. Амин. Алла Таала дайыма жакшылыктар берсин. Амин. Ынтымакчылык болсун эл журтубузда, тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ушу мааракелерибиз жылдан жылга өнүгүп өссүн. Жалпы элибиздин, аттуу баштуу абаларыбыздын колдоосу менен ушул иш-чараны дайыма жакшылыкта өткөзүп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, эли журтубуздан ак батаны алып жүрө берели. Кыргызстандын желеги дайыма бийик желбиресин. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Баштагыла жигиттер. Бали. Hayda, çap. Hayda. Aşırgılar taştabagla, ha? Aşırgılar oynarlar. Şettan. Hey, koyver atыңды. Osman küfesi. Иш-чарада пайгамбарларга, ата-бабаларга, жалпы көз өткөн мусулман маркумдарга багышталып Куран окулду. Андан соң эң биринчи сөз Жергеталдын ардактуу аксакалы Алым Пирбиевке берилди. Урматтуу туугандар, кезекти бул жакта менин Алым Айстамы берейин. Бул Алым Айстамды тааныбаган киши жок. Өзү төкмө
көп кырлуу талант. Bunu бүгүнкү улактын өтүп жатканына элдин барына ырга кошуп биздин сыйлуу, татыктуу, бактуу аксакал атабыз болот. Ошондо бир кол чаап коштоп бериңиздер. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar. Yeni cüp. Mana şu bugünkü toy marakamızda esen aman oynap gülüp bilimli murdun kanavay. Kurtuğarga tiken kirvey esen aman ötkörüp algıla. Men endi akındık talantımdı bu bigizip koydu jamşet ayış bolam. Az da olsa şu жаңы soru koşkondarga, eli için hizmet kılgandarga, andan keyin şu ulak çarpışkan kırmızın jigitlerge azına ırjant koyun koyula. Allah menen tüze turgan alaka, en birinci elge bergen sadaka, en birinci özelingdi ulukta, Allah'ın sağa bergen ubadasın unutma. Birdi bersen el üçün mingdi beret, bilip algın bereke kimden kelet. Eleptirler bereşendik orundarda, mart jigitler koşup durlar sorundarda. Siler üçün jakşılıklar bar bolsun, tilegen tilegiңер kabul bolsun. Men silerdi eseptep sanabadım, keçirgile atыңарды atabadım. Bata tilep jayalı alakandı, eske alıp uluktuğun jaratkandı. Amin dep kötörgülep bilekterdi, jaratkan kabul kıl dep tilekterdi. Men silerge kaalarım uzun ömürden soluk, canыңарда daima birge bolsun ak joluk. Assalamu alaikum alinallah akibar. Irdı жазған ағаңар ақыл алым ажакбар. Omин Allah akibar. Улак тартыш кокустуктар көп оюн болгондуктан атаандаштардын ортосунда калыс чечимдердин чыгышы жана кесепеттерден алыс болуу башкы максат. Ошондон улам бул багыттагы тилектер менен эр азаматтарга, эли журтка башчыларыбызга жакшы каалоолор менен баталар берилди. Gele, жақын келгіле, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Allah subhanahu ta'ala çek maktolar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolsun. Allah'a çeksiz şükür mına. Sizler menen biz dağı bugün çoğulup, bizi mına Cergetal'dan kelgen bizi mına cemaat ıntıma ulak bugün mına oçirit ulak. Cergetal'dık tuğanlar da mına eki bozuy tigip, elge dağını öz tigizip, şu palvandardın batasına layık komşu aksakallar baş bolup, damılalar baş bolup buna keli oturat. Ama mesela buna sözlü aksakallara beri başlayalım. Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız elim. Hurmatlı işçilerge katışuşçular. Birinciden men sizlerge kalarım uzak ömür, Çin'den soğuluk. Aynen ayındar. Kırgız bu yeryüzüne şu ulağı menen tanılar. Kırgız yeryüzüne uşunay beleşendigi menen tanılgan. Tuğandar bugünkü günü uşunday bizden Cergetal rayonunun ıntımak ulağa kelip katışıp oturasınlar. Endi uşul ulağımızı jakşılap, uruşbay, talaşbay, jakşı kılıp ötközüp bersеңizdер, dagında jakşı bolot. Anan keyin tuğandar, uşul yerdegi mana studiyanın har bir sözünü tınşasaңыздар, oşonu menen jakşı bolot. Daima ынтымакта бололу. Uşul sözgө koşup men özümün Cergetal rayonunun eliga ming martalab razıçılıp, uşul Karim Hacı bizim Cergetal elimizge bir dua verip koysanız özünüz. Uşunçalık marakayla oturan daima biz sizlerin katarınlarda olur. Assalamu alaikum. Urmatlı çakırılan konuklar, urmatlı çağandesler, urmatlı mekendeşler. Bugün oşol bugünkü çeyinki Karatigin elinin paydawalı kanday tüzülgen bolsa, bugün oşol çuy boğurunda kelip, oşonda akbarattan jaşoo turmuşun ulantıp, sizlerden kançançı 14-cü bolga koşulup bizin çağandesler. Bugünkü közekteki ulak marakayızga hoş gelipsizler. Hürmetli mekendeşler, uşul bizdin aramızda, mana men oң jagımda turgan Alim Hacı Akbar, Alim akayımız, mana sol jagımda turgan Hacı Hamza akam, uşulardan jana ошондой эле биздин чыган жигиттердин колдоосу менен бүгүnkү ушул маrakege hoş gelipsizler. Bugün ушул маrakени жакшылап, ойноп, en bir büyük derecede ötkürgenge biz sizlerge tilekteşmiz. Hoş gelipsizler. Assalamu alaikum. Bugünkü jıyın eli jurtum. Men daima tilegim, daim Kırgızstanımızda tınçılık olsun. Daim oyun külkü olsun. Özümüzdün Kırgızlar daima uşunday ulak menen tanınıp kelgen. Oşol üçün biz buna Cergetal'dan kelgen Kırgızlar barımız toplaşıp ulak berip atabız. Bunda jürgen Gerdeşlerim, bağırlar, bulaktı, hınç aman ötkörü berigdiňerdi suranamın.
Amin. Allah talam amin deb daima qo'llab amalını versin. Amin, amin. Allahu akbar. Rahmat, el-jurt, mına Jergetelden aksakallar, Jergetaldan kelgen aksakallar, Allah razı olsun. Kana amin, palvanlar kol kotergile. Allah merimdi, Allah rahimdi uzat. Allah körücü bilücü zat. Bugün mına Jergetaldın eli bardığı çoğulup şu çüyer önünde yaşagan bizim Jergetal eliге Allah subhanahu wa taala barın yüreklerine iman, hidayet versin. Densoğukları çın olsun. Bugünkü uşu tövbe edip salım koşkanlarga ya Allah'ım. Alardın übilesine, peygamberimizin sünnetine amal kılıp tolluk din menen yaşayan için Allah özün nasip kılgın. Uşul başkı sorumlu koyup atkan alım palvanға da ya Allah. Köp palvanlardı bergin, baldarı palvan, alım, karı olsun. Sizlerden Allah'ım razı olsun. Bugünkü ihsan sadakalarda Allah subhanahu tüzden tüz kabul kılsın. Palvanlar koyulgan sorunlardı taza, adal, alıp ketinizler, batanızlar berip ketinizler. Hiç kaçan kim bolboğunuzlar, amin. Allahu Ekber. Hurmatlı tuğanlar, şu bugünkü künkü bizden kezekteki şerine hoş gelipsizler. Barыңыздар, жақшынақай ойын құрып беріңіздер. Allah bölde kısıktan alız, жақшынақай bir şirin ulak oluşun tilep eteyli. Elinizde tınçılık olsun, amançılık, жақшılık, bereke olsun, ıntılak olsun. Oşanda ele şu jalpı Jergetaldық жерdeşlerimizden Allah razı olsun. Bir sondan başlap kanca küşünce çiçe salın koşkan, attığı baştığı ava iniler el jurtumuzdan Allah Taala razı olgun olsun. Hoş geldiniz daha bir jolu, жақшынақай oyun kurup oynap ak vatanınızdan berip ketіңіздер. Amin. Allahu Ekber. Tacı da bol taşlap versin ha. Ana bismillah başlayalım. Tacı havagan jerinizge taşlap verin. Çapar Tibe turgula, tibe uyatayı öyle. Tacılamla. Bir çant kelimine elin arasına, kamazın arasına taşlap verin. Elge jakın jerge. Barbağla, barba, uyak kıvağla. Soldan götürürüz. Sonun olduğuna elge düşüp verdi. Omartın ardı versin. Kavaldan açkıla, kavaldan açkıla. Bugün buna Ataktı ve Kelliş Balvan. Kelliş Balvan yerde gala olacağım. Birinci ulak gel. Sen gel ulan. Elden bir jakşı batal perenuka mana sorumluyam al perenuka. Hakimiki Kelliş. Üstünlüğü ha. Aslında mingeler Calabat'tan, Tuzak rayonundan, Mannapakez'den, Surkoyan degen atı menen Kelliş Balvan birinci sorumlu alıp geldi. Kellişcan, Allah ömrün versin kana, Jergetal tuğanlar amin deyli. Şu Kelliş Balvan'da sizlerin baldarınızdan palvan olsun. Kellişcan, Allah subhanahu taala seni iki düğüne baktı olsun. Kem bol boyutam, Allahu Ekber. Okşoş formalar alıp geldi. Kana kimge sağ ol? Ayağlar başta vereyim mi? Kelliş, emeği. Argense ketmeyin, dur. Kana alay, gel bile. Alay rayonu, Karakulca rayonu, kelelerinizler. Talantaka, kayakta talantaka. Boşna. Mustafa. Yok. Ya derbe. Talantaka verelim mi? Ders gerek. Gelin. Hadi Karasuğan getiririz, Raisi az çok. Ver bile Karasuğan. Jaş tizginle karması alıp ver bile. Tizginle attın, tizginle karma attın. Jakşılap tutu aşırı alınız. Akla gel. Jakşılap tutu aşırı. Kellişcan. Eme sorumlu. Karar hergen ket. Bana gel be. Calabat Oblastı'nın Tuzak rayonunun palvanı. Köylerinin cildizı. Ataktı Ergen Balvan. Atama rahmat da bir kızır koysan ara. Maşallah. Jergetaldın elinden aylanayın. Bu değil. Bastayanı gelip koldu. Sorun verin. At kimdik Ergen? Aslıda bingeler. Oş Oblast alaylarından Canıva eken ha? Adilbay ekenin canı at eken sorunda alıp Argen. Sorunda Argen kelem Jergetal. Keldi bu kayra. Kana Argen çık ömrün versin yıkan. Bugün jaş sorunlar. Allahu Ekber. Kana keldiler alay karşı. Tas rayonları tuturuyor. Tartıyor. Ha maşallah. Sonra boşak da karmak duruyorlar. Yakındakla boşçusu. Eşeğime bakıl balvan. Gelin akla gel. Akla gel. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, palvanlar. Jergetal tuğanlar varsınlar mı?
Rahmet tuğanlarga, ulaşlarga da rahmet. Bugün ayağa yaşlı gün bolsa, yaratkandı bergeni bilen dağı, jerge dağı appak kar boldu. Bu yılkı yıl yaşlılıktın, bolçuluktan, tınçlıktın yolu bolsun. Bizim polvanlar, boşonda da sportmenler, Olimpiyada da dünyelik arayıyorlar, daima at üstünde жүрsün. Kırgız elimiz at üstünde жүрgen, dağı da жүрgüler. Bağlılıkla aman boldular. Bugün en yaşlılık olup, bazılarına olmaz ketmesin. Untubak bile yaşlılık. Hazır mı akıla? Okula. Müsaadaka çağıp gel buna. Senel turgan жерге taşlap berip, alып çıkanın $200 alasılar. Kaç? Ağrı çalğanda da cavap kılıyor. Okula hazır cavşa turan bolsa var ya, uyat bolalım. Gel turlar. Kaç. Kaç. Kaç be, cılları. Assalamu alaikum. Tuğanlar, bardığınızlar kanday amansızlar mı? Tuğanlar bana bugünkü günü 17 fevral 2024 yılı aylanıp kelgende 4. yolu bolup atkan bizim jalpı жердештер Жерgetалдан köçüp gelgen öz mekenine Kırgız tuğanlarımız, manake жердештерибиz bugünkü günü uşul ulakta ötközüp atat. Buyursa mana 4. yılı uşul demeler uyuşturgan mana aksakallarыбыз acı Alım Hacı Hamzava mana şu yerdeki kaçkan bardık aksakallar, beleşenlerge bardığınızlarga çoğun rahmat. Hurmatlı tuğanlar, endi bayağı jigitlerin emgegini aytpasaң, kömüskede jaşırtpasa bolboyt da. Közün körüp turgan nerseni aytiş bul Allah Taala'nın aldida jigit üçün mundayça ham farz bolat da. Bunday jigitlerin emgegini aytpasak biz üçün tuğru kelbeyt. Misalı men ülkemlerin içinde birevi Akimjon. 4 yıldan beri şu ulaktın raisi olup başkarıp kedeştat. Bana başkarıp eldin aldıda, eldin razılığını taap, eldin rahmatıga jetip, eldin patasını alıp, el sıylap, jelek kalpağını kiygizip, bana Zaynidin Hacı baş olup özü şonda жаңы sıйlıklarını tapşırdılar. Men şonda akim da ülkelerimden sıymıklanam, gardit saklam. Oşonda jigitler el izde köp bolsun dep maksat kılam, tileyim. Akimjon sana rahmat, Allah razı olsun kuvveti. Şunday 4 yıldan beri başkarıp jakşı eldin aldıda patasını algandığın üçün meni sen de ülkem barlığıga men sıymıklanam. Anam bana el içinde başkarıp жүрген Zaynidin bana Aşkan Bulat akiminin dostu. Bu akim ökö birge köp yerlerde şundagan jakşılık işlerde, jakşılık eldin arasında жаңы toy marakalarda baş olup ökö atkarıp жүрөt. Şu Zaynidin bana özün bir eko söz aytıp koyayım da. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Ona bugün 17 fevral 2024 yıl Karategin elinin Çüy Boğurdağı bir çoğun marakesiga küö bolup turabız. Uşul jerde mana elimiz her bir uşul jerge katışkan kişiler, Karategin'den köçüp gelgen mekendeşlerimiz her biri özün salımını koşup uşul jerde çoğun marake ötkörüp atat. Bul marakenin başında 4 yıl boldu bizdin bir çoğun rayonun ayıl başçısı Akimjon Piriyev degen jigitimiz uşul jumuştu, uşul iş-çarany başlagandar. Manasov Şamsidin, Gulamidin, buna Fozil, Camşet, uşunda Erkin, Cuma, dağı bir kança baldar emi atın her birini atap ketsek, bu jerde ayta turgan öte köp. Her biri özünün salımını koşup, sorun berdi bi, akça berip bi, özünün kızmatını kılıp, Asataka degen bar ele. Bu jerde boz üylörünü tigip, ona kelip uşul jerde köptөгөн kızmatlarını kıldılar. Aydaraka degen çavandezimiz bar ele. Daha bir kança çavandezlerimiz kelip koldop, aksakaldarыбыз, жаштарыбыз uşul jerde bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp koldop kelgen. Bugün endi Kuday buyursa mına 5. irettegi Katardağı bizdin kezektegi berip atkan marakebimiz. Allah Taala uşul elimizdin ıntımağını, mekenimizdin ıntımağını, Kırgızstandın tınçılık, amançılığını koysun. Elimiz uşunday mareke toylarda ele jüre versin. Bardığınızlarga çoğun rahmat. Assalamu alaikum.
Ya söyle. Endi bir Kırgız'ın artisi aytadi da bir betin öpsen bir betin kalar degende. Endi bir qaysi birini aytadi. Bardığa birinchiden shu jerga tal elime общий ming marta rahmat. Razıyız uşunday misali jerga köçüp gelip kişineden de olsa salımlardı koşuşunda oyun ötközüp yatkan birinchiden jerga tal elime rahmat. Ikinchiden Allah Taala ming martalar şükürler uşunday bir 4 mezgili var, 5'te olan Kırgız yerinde bizde mekan kılıp bergen eken. Mana şunday Tacikistan yerden köçüp gelip özünün mekanımızga kança kıyınçılıklar olsa artta kaldı. Mana bugünkü günü mekanımız var eken, mana oynop külüp uşunday merakeler de ötközüp otabız. Oşogo uşunday bir mekanın kadırıga jetişimiz gerek. Kaçan bolsa ıntımak bololu, ıntımak bar yerde ırıs var deyit. Uşu Kırgız elime, jalpı Kırgız elime rahatçılık bildiremiz biz jerga tal elinin attan da aytam. Uşunday mekende tinç yaşasak, daima oyun külkü olsa, miting negende жаңылар nerseler жоқ bolsa, Kırgız elim daima uşunday berekeli, uşunday жердин kadırıga jetip ıntımakta yaşasak. Oşol menin kalowum. Anan endi uşunday meleki sizler de hoş gelipsizler. Manake bizdin operatörübüz dagı uşuga da uzak ömür, Çin'den soğuluk bardığınlarga gelecekte çoğun alban iyiliklerdi kalayım. Rahmat hoş gelipsinger. Dağın bar bololuk uşunday oyunlardı jılga ötközüp el menen hursançılık kılıp kelip yüre bereli. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Urmatlı Kırgız elim. Bugün mına kezekteki bizim jerga talçılarga kelgen ulak eken. Uşul ulakты жақшына ötközeli. Ушуну уюштурган мына аксакалдарыбыз, жаштарыбыз барыга Алла разы болсун. Ушундай жакшы маанайда ушундай өткөзүп ататтар. Дайыма ушул нерседен калбайлы, дайыма өткөзгөнгө аракет кылалы. Биз барыбыз бирибиз. Ушу Кыргыз элине имандуулук, ынтымактык ушул күнгө жеткизген Аллага миң мерте шүгүр кылабыз. Ар дайым Кыргызстанда ушундай оюн күлкү боло берсин. Президентибизге жана ошонун тегерегиндеги жүргөн кишилерге дагы иштерге ийгилик, рахмат. Ушунчалык бизди колдоп, ушуну бизди Кыргыз элине кошулуп, биз ушунчалык деңгээлге жеткенибизге биз абдан ыраазыбыз Кыргыз элине. Рахмат дагы сиздерге да аксакалдар. Мына ушулардын артынан биз чуркап жүрөбүз. Ушулар не десе ошону аткарабыз. Ошон үчүн биз ынтымактыгыбыз абдан жакшы. Биздин жерге талдыктар билип байкап турасыздар өзүңүздөр дагы эле бизде эч кандай бир жамандык жагыбыз жок. Болсо канча колубуздан келсе жакшылыгыбызды көрсөтөбүз сиздер үчүн. Рахмат сиздерге. Allah razı olsun. Tacikistandın Jergetala rayonundan Çüyörönüne egemendiktin başka жылдарынан tartıp etnikalık Kırgızlar göçüp gelip oturuqtaşa başlagan. Janalarının sanı bir neçe minge jetken. Alemi alar tarafından jogorku dengelde uyuşturulgan gezektegi ulak tartış gökbörü oyunu Kadırbarktu tajribalı kalıstar tarafından gözömüldönüp jеңишке жеткен toptorgo baygeler ıygarıldı. Assalamu aleykum urmatlı halkım kalayık. Ең birinci tuğandar ынтымақты bağlaylık. Ынтымакта ырыс бар. Ынтымак болсо elimiz alga karay жылыш бар. El içinde tanımal irikteri, Kırgızımның namızlı jigitleri, şаңшып uçkan çokudan bürküttörü, öz elini jelögen türküktörü, çaban dester silerge köz tiybesin, butunarga tiken dağı kirbesin, bir-biringdi tarıntıp koyup oğula, köngül açıp, ulak tartıp oynogula, tilegen maksatlarga jettiңizder, kursan bolup üyüňe ketiңizder. Allah senden soranan bağırın kılgın, çaban dester dubasın kabul kılgın. Alakan jayıp tuğandar betke duba tartkıla, soyulgan uşul torpoktu jırtılgıça tartkıla. Allah özün saktasın bağırыңарды, urmatlı karı jaşıңарды, joluңар şıdır, joldoşuңар Hızır bolsun. Amin. Allah akibar, ırdı жазган avtoru akın alım acakbar. Amin. Joluңар şıdır, joldoşuңар Hızır bolsun. Amin. Allah akibar.